Adom Karbing long rat. Ilito matha dam sinang isya that corruption do pikpo. Bangso corruption ki ong piga joine ratum same thur pakpo government benche song dutpo. Lapen ki a government pan same pakrep dutpo. Pakrep det pen aphi alang lito matela kache song atum pensi inut bani leader nang manpo. Adek prime minister nang manpo, adek ke home minister nang manpo. Sitame Chiklo e John sitame judge angko alang lito mang resign Nangkok lutangte nalitum Kopi lo ke mathaji. Kopi ne ke chok che do vek por se alang itum same resign Nangkok lo pusiri tum mathapo. Laben ke la sona situation nani dolo ma brutangte non head jong la sona Abirta ke klang pondolo la ke Nepal debt. Nepal no Abirta ke nani tum kedam tang 2025 ahud same arjulong tahaipo hadag government atum corruption kido piga joine ratum same asyang tong chipilo bangso asyang tong ka chipi hud government tumbang chuma thatu internet connection ma ke ban lablo pavi lablo social media an same pavi lablo lapena joine si Gen Z mate ovi kimi tum thur pak mat si a sarkar phan mat si pakrep dublo lapen dera phibang ke election same thur lo lapen ke la kache song tum pen stame leader nang malo la son tak si inut Sudan Gurung po alang li sitame halaso Gen Z hud stame inut a leader lo alang li Nepal Rashtriya Swatantra po party pen se phibang ke thur no lapen ke home minister cheman lo sitame 26 days wela ning ko ra trok ni an wela alang li arpu pen che thanang kok lo alang aning kyang men sikete thanma mate bang si alang li phan che thanon reason vek lang ji pu pulo lailam samene tum che thanam labai kupi pol si alang li phan arpu pen pache than pet lo kopi pol si alang li me thang same arpu pen che than pet lo bang solam samene tum thi hek pen che thanam March 27 2026 bang so arni si alang li Home Minister arpu alang li denglun lo a Prime Minister bangke Balendra sa pulo mate Balen sa pu alang li phan thi hek pen ki pupu alang li si Home Minister ingwai lo mate la Sudan Gurung phan alang li Home Minister arpu pek lo bangso a government mate non akimia government ke lage anti corruption mate corruption ke pave pinji polam lo alang li tama ke mang mang ke lasi alang li Home Minister arpu deng lo Home Minister Kopi pc ke lang nang pulo tangte nani law and order same alang li lang po laben ke security force atum phan an same alang li si control po alang tuma ke mangke la sono Rashtriya Swatantra Party tumangke alang tumangke anti corruption alang tumai corruption mai claim ke pin si der same chari ji pulo lasi Belensha alang li prime minister dolo laben ke home minister Gurung phan same pek pono sitame alang li tum ajir ding o agency first time inut phan bangke palche resign lo halake labor minister pusi pupono labor minister Deepak Kumar Sa alang li phan bangke nepotism wa join pen si alang li phan same palche resign lo alang li ame thanga chor phan voreng abar sai pide health anat pusi pupono laso por si alang li phan same corruption pu amen pen si alang li phan same arapu pen pachi oplot lo labeke next non adhiu bangke le tum karju ponong leke Home Minister Gurung phan pai pu thot arjupon thulong li lo alang li Home Minister chemandet pen 26 days velang ning ko era trognian velang Home Minister arpu ke deng stame media tum retarli blo la pen ke alang tum chini lo alang li sitame mate Gurung Sudan Gurung stame longni a company long ki pidundo plo ilong bangke Star Micro ilong bangke Liberty Insurance la pen ke bangso a company long ke claim dun atum alang li tum bangke illegal money mate alang tum aron repen tangka ke pawang abidi seme claim that tipo halaso company laben ke ahem phu tuma men leke Sulaf Agrawal plo inuda ke Deepak Bhata plo asi Deepak Bhata bangke case pholok lo English pen bangke money laundering pusi pupono lasi Deepak Bhata alang lista medi illegal asai ki claim pen same kona ni pen same tangka pawang bom titipu laben ke Deepak Bhata bangke case same puelo money laundering a case jokolo alang li illegally pen si alang li stame kona ni pen same tangka pawang bom titipulo amat si hal phan bangke investigation padopon po a problem bangke la sono Sudan Gurung alang li same hala bang so company long bang invest dun dia mate alang li hala so company pen si tame link doko amat si alang li phan same thetan na question bang doko lo nang li la an atangka ki invest kona pen si bang so tangka ke bang lo la son si tame ratum same arju lo la bangke si alang bang la son lo alang li long ko an ma akhi adat kido mate alang li tangka kilong long la an su se tangka alang li long dokok lo alang li loan NC halabang so a company long alang li tangka padam lo pulo sitame hala loan ki pitum same la an ke tangka ave pulo sitame alang li bangke 3.75 million
Nepalese rupees an alang li haso company long si invest dun lo. Sitame halaso company sitame aron repensi tangka kipawang ason sitame dokok pulo. A case dokok lo halaso company sitame. Laso po si ratumang karjuke konat pensi Sudan Gurung non head si alang li home minister ke man lang konat pensi lana tangka kewang lo pulo. Laso po si ilitum thekmon long ji social media long sitame adhek atumang ke pena an hadak social media long same chipangjar lo bangso puthak bangke investigation vek nangji retarlip nangji polo la sialang li Facebook long la April 21st ani alang li chipi lo mate chipost lo nili ke home minister ar pupen bangke cheo edlo polo alang li pulo ethics is more important than position polam lo chipu damji pu bangke lason lo alang li power phante mate ar pu phante khula a hok pet bangsi akenang sot lang polo labenge ratum jong si pene doubt dolo polo tangte halasa doubt bangke pawi denang ji polo hala bangso doubt ke ave denang ji polo la suppose alang li me thangsi bangso home minister a pupen same chi olo labenge alang li pulo munitum a trust senlo kenang sot ke polo jong si munitum a trust inut a leader long jong si ave polo tangte halaso a leader ke a value ave polo mate rd ave polo labenge alang li bang isi kenang so dalam kaning je bangala son lo politics must be clean alang li pudam je bangala son lo politics long sitame mate dead kachari long sitame corruption nang ge free nang ji polo corruption avede nang ji polo labeng ke bangso a company phanon investigation bom lo asi alang li home minister pulo tangte alang li bangke nani law and order punon police punon security force atum phan an same alang li jong si ajakong ke dolo la suppose hala bangso investigation bangke a hok pet pen investigation kalidet thaipu ratumang matha de ji Apot nidi bangso ar pupen mangke chi ubu poplo lasi chi us tame chi ubu lo lasi pena an tumang kalang ni phan keru tame dolo a hok pet alidar potela sonang ji a hok pet alidar plotang te jongsi kopine ke chok chi do plotang te ar pupen same chi o hai nang ji polo sitame critics mate alang ni phan kelang dun e tum kaning je bangala sonno investigation nang po non masi investigation nang po labeng ke ar pupen same ke chu same der onglo po kaning je tum same dolo Nepal lo mangi non magal an ki strict lo khadak bange corruption pe bangka sab o same corruption long le polo ko mane bang jong sia sab ke chok che dolo plutang te alang li tum che song po labeng ke pachi resign plot ti asi sika phere me alam mangi do chulang a prangdam ta government mang pasun lo paklo same paklo lo same non la zen zipen kacheman a leaders atum hapan ko sono kedam tang labor minister pan sabe pachi resign lo lapen ke non put hot alang li system che resign lo alang li me thang party tum same chi resign not put tum same dolo lapen ke opposition party tum mangke la ke ningje vek lo alang li ame thar pupen chi resign nang populo lapen ke alang li Sudan Gurung alang li system chi resign det hala bang lo ke thenai ke nili ke matha tengmen pulo tangte alang li chi resign deret la pukali alang li thekmonong lo ratum system question dokol alang li pan question mark dokol lo lapera jok si alang li men chi resign fit lo lasinal tum Kopi lo ke matha alang li pan alang li bangso step kedeng pon mate alang li bangso home minister ar pupen men chi resign fit mesen no ma labeng ke an atangka 3.75 million Nepalese rupees lo hal so tangka alang li konat ben sikelong lo ahok hak alang li loan siken ma nani tum Kopi lo ka matha nai tum comment speak tha sipi lo ile tum Sudan Gurung phande puji alang li inut a hero lo ma mate alang li sabela kado kaviation corrupted minded lo alang li inut corruption ke claim vera bang lo ini to man kado kavia Apot sin than pot jong si investigation tang det pan alang li thang nat seme da vi plutang te alang li kai ke son si home minister put hot chedo thulong po stami non ma ke protected lo la si main reason mate main athe alang li che resigned bangke corruption lo rat mang alang li phan corruption ke claim po question do kokpensi labage alang li stame rat phan bang isi doubt ki pa vide je pansi bang so ar pupen same alang li same chi o delo labage investigation tang det ben api bang chini ne delo sitame non ma ke alang li bang so ar pu bang ke alang li deng ben bedelo pro chitang thuna ka break video long do me thak me kar